Okay, Díomh card agus fáilte arás chuig an seachtain gear scopaí seo. Nílach an céideann deirdín agus an ine le Genevieve Gwyn mar sin ní léon rang an Zoom le Genevieve Gwyn cos tá géirí go mbeadh an chuid seo don scrúd fápéir denta Gwyn rih deir na seachna. Mar sin béimmuid ag dul arás chuig an ceann na hoscmar ar an ine seáte agus béimmuid ag leanúint rá rinnemer ceiste hain é go dtí agus nniu béimmuid ag tuairt faoi ceiste dó A agus B, so béimmuid ag dul ó lína 24 go dtí 42. So sin an spruch inniu, so 24 go 42. So stoppa mar an sin go dtí an sin. So na ceist na táiste an bhirm a mars go ná, so dó A agus dó B, so cad ar siúla in sin an scéalaí agus é an éach le Herr Hoffman tar sunraí. Agus luigh trí gnéithe a bhaineann leis an taobh siad an saol an grúgreachta agus lena chos sin ag chur chuige nuair a bhítar ag daile le customary. Brónar an faoi sin bé ar mééis sin ahrú. So leis sin is féidir just léimtaisteach, so rinne mar an písa sin grand. So aber ich musste mich zusammenreißen. So zusammenreißen is an gcuin smacht de chur ormhéin. So wie smacht Körmhim. Das Geschirr der Haföne, der Geruch nach schwerem Parfüm, das ständige Klingen der Telefone gingen mir auf die Nerven. Okay, so an KP Sunshine is an gingen auf die Nerven. Tá sé cur isteach go mór orm. Tá sé dul mo nervi. Tá sé cur isteach go mór orm. So das Geschirr. So ein Geschirr sin an Kronan nu an Dordan, an Buzz, an Kronan. Na tischle ginnedach, der Haföne. So an Kronan na Troubadour Gruigre. An sin der Geruch nach schwerem Parfüm. So Geruch sin an Bulle, do schwer Parfüm sin Parfüm Leidger. Das ständige Klingen der Telefone an Bula nu an Fum, Leidger as an Phone, wie gachrod an sin Kurstach Und ich hatte ein komisches Gefühl. Agus now komisch in Granver. But níl muid ag rá nar támuid can fi muhucán gefühl. Ní muid can fi Granver tá muhucán Granver. Tá muhucán atch. You know, derimmuid I have a funny feeling. So sin an rud atá sé rá an sin. Tá muhucán atch ní muhucán Granver difriúil Heute weiß ich. Inniu tá is agam. Etwas braute sich zusammen wie bei einem Unwetter. So brauen. Sin, wie meg fechen suas an briher sin an bhuclar agus. Ní raibh min an teachtar ein rud seachas frása. Cilíonn sé tá rud éigen ag dul ará, nó rud éigen ar cos. As béarla bé muid ag rá brew, it's brewing. So etwas is brewing, tá rud éigen ar cos. Wie bei einem Unwetter. Cosúil le Sturm. Cos now caiimmuid gaeilge ceart chuir sin. Tá rud éigen ar siúil nó tá rud éigen ag dul ará. Cosúil le rudaí nuair atá Sturm ag teacht. So an sin, something is brewing together just like it does with a storm. Sin an sais muhucán atá sé géirí chur trasnacún. An sin, ich habe den Salon vor kurzem renovieren lassen. So an sin, rinne mé achchorig an Salon le déine, vor kurzem le déine. Alles ist hell, tá gachrod geal, fast minimalistisch. So minimalistisch sin íastach. Tá gachrod íastach, minimalistisch. Der lange Spiegel, na Skahan fada, vor dem die Kunden sitzen, vor dem, sin an relativ pronoun, a sien, so na Skahan fada, a sien na customary oscor, wird indirekt beleuchtet. So beleuchten sin
lasta agus indirect sin indíreach. So tá siad lasta I bailach indíreach. An sin auf dem Regal an der Kasse stehen die Trophäen. So Regal sin shelf. So an shelf an der Kasse ag an cúntair nu de Kasse in áras an skipid agad stehen die Trophäen na curn, die ich regelmäßig beim Schaufrisuren in London gewinne. Agus tá sé an die chuir sí is faoin na Trophäen an sin agus iad sin a buam go minic nó regelmäßig go rialta ag na seóna grúgara I London. An sin. Beate sprach noch immer mit der Kunden. So lean Beate ará leis an córa leis an customer am Telefon an Phone. Egal, ob wir einen freien Termin haben oder nicht. So egal sin an Germanisch es komme. So es komme an will quinne sehr a gwen nu nachwill. Bleiben wir immer höflich und zuvorkommend. So bleiben sin fan. So fanimar I gcónaí dóchasach agus cabhrach. Zuvorkommend sin cabhrach nu cuidiúil. So tá sé gra is komme má tá nu muna bhfuil quinne fáil dó nu daoine ní fanimar I gcónaí dóchasach agus cardúil leis na customary agus muid ag leabhartló an bhón. Now tá go leor díobh le déanamh an sin leis an dá ceist sin A agus B. So as is féidir libh breúir sin nó seo an legan an mobile, breúir send me an email agus breúir submit agus an sin bé an ceacht Germáise deanta goibh den nniu agus bé muid an an ceist 3A agus B a dhéanamh amórc. So gan éirí libh le sin má tá ceistar be ná bíag drugall arbh rí fosta